You are worthy to be praised. We give you glory, Lord, as we honor you. Oh, Jesus, we give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy to be praised. You are wonderful. You are worthy to be praised. We give you glory, Lord, as we honor you. Oh my God. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy to be praised. You are wonderful. You are worthy to be praised. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy to be praised. You are wonderful. You are worthy to be praised. Amen. Ngiva nje kuvuka lo mhlabeleli loyo wekuthi simnika ludumo, simnika inkazimulo, simnika tibo, sisamkhonda, sisamphakamisa nanamhlanje na ekseni ngoba muhle yena yedwa. Asithandaze bazalwane, sithandaza egameni laNkulunkulu Yise neNdodana naMoya Engcwele. Amen. Umuhle uNkulunkulu, umuhle dwala lethu laphakade, umuhle wena wedwa lohlele esihlalweni sakho lesingasoze sathi sikabedeka, sihlalo sebukhosi, sihlalo lesiyawubusa, lesiyawuma naphakade. Siyabonga uNkulunkulu wethu ekuseni egameni likaJesu, sibonga ngesipho sempilo, sibonga ukuthi uNkulunkulu wethu lona amandla wonke labangebakho ngosi they walk victoriously. They walk from power to power, from victory to victory. Oh my God and my Father, we thank you, Lord, at this hour of the morning as we come together in the name of Jesus Christ of Nazareth. Siyatibongela uNkulunkulu wethu kuwe wena wedwa lohleli Nkosi emfihlakalweni namhlanje nekuseni. Sibongela Nkosi bantwana bakho in all walks of life. My God and my Father, sive kahle uNkulunkulu wethu lona amandla onke nayikhuluma incebo yakho wekuthi December is a womb of the new year. Whatever we want to see happening in the new year, we have to speak now. We have to plant now. We have to bring it now. My God and my Father, we bring life in abundance in the name of Jesus Christ of Nazareth. We bring that, oh God, no one will die willy-nilly. My God, when we die, it will be an appointed time. Oh my God, and when we die, we will die confessing that Christ is the Lord. My God and my Father, we will be just passing from this life to the next life. We'll be enjoying the nearest of Christ, the closeness of Christ. My God and my Father, we pray, my God, no one will ever, my God, beast his own
or her own chest and say, I have done it. But Lord, all we boast in the name of Jesus Christ of Nazareth. Siqhubeke Nkosi namhlanje na ekseni usihole uNkulunkulu wethu ninimandla onke wendele nje buhle nophayiswa nekhathiniswa kwegama lesisebenzi sakho uNkulunkulu lesingu Kristu Jesu manje naphakade. Amen. Sihlangene ndzawonye njengemzeni waNkulunkulu sisemva babe utomthumisa netombonga nekutewukuva livi lakhe lengcwele nekutewuletha kuye tidzingo temhlaba nekutewucela kuthelelwa kwetono tethu nekutewufuna ubusa wakhe kutsi ngendvodzana yakhe lenguJesu Kristu sitinikele kuba simsebentele. Kristu wafa wabakanye kwanelela umhlaba wonke asimkhonde simdumise. Nkosi vula imilomo yethu kude silidumise silibonge ligama lakho akuthunyiswe uyise nendodzana namoya engcwele njengoba benjalo eqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sithi hlole sivume emaphutha ethu. Nkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyathi thoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kuliqala lethu sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenda nangekungakwendi lebekufanele sikwende ngenxa yendodzana yakho Kristu inkosi yethu sithethelele konke lesekwencile usende sikhonde ngehamba lokusha kude ligama lakho lidunyiswe. Nkulunkulu somandla sawukele sithelele tono tethu sigcine ekuphileni lokunini nanini ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Yes, maybe before we resume our readings for today, let me just give just a light on the 5th of December about Peter Masiza, who was also a priest in 1907. Masiza was born near the Wittenberg and brought up in a Moravian church. He became an Anglican while training as a teacher at Zonblom, and in 1877 was the first African to be ordained priest in the church of this province. He worked first at St. Mark's Mission in the Transkei and was then sent to Tsomo, where he converted large numbers of the people and established a well-organized parish. He was an eloquent preacher, grateful, listened to by black and white alike. He was a model of the faithful parish priest, patient in his encouragement, stern in rebuke, and filled with pastoral love for all his people of every age and race. That is what is said about Peter Masiza. This morning we are reading Psalm 18 from verse 1 to 31. Psalm 18 from verse 1 to 31. Ngiyakuthanda simakathe wena longemandla ami. Simakathe ulidwala lami nencaba yami nemkhululo wami. Nkulunkulu wami ulidwala lami lengiphephela kulo. Usihlangu sami sekungivikela.
uluphongo lwensindiso yami, ungumgedze wami wekubhaxa. Ngikhala kuSimakathe bese uyangiphendula etitheni ntamo. Akathunyiswe Simakathe. Tinsambo tekufa tati ngithungeletile. Tikhukhula tembubhiso tangembesa. Tinsambo telithuna tati ngitsandzele. Tingibe tekufa tangigigela. Ngakhala kuSimakathe ngiselusizini lwami. Ngicela lusito kuNkulunkulu wami. Waliva livi lami asendlini yakhe. Unxusa nekukhala nekuthandaza kwami kwangena etindlebeni takhe. Umhlaba wathuthumela kwadamadama netisekelo tetintsaba tathuthumela. Dadamadama ngobe somandla abesathukuthele. Kwashunqa intuthu emakhaleni akhe. Nemlilo loqothulako waphuma emlonyeni wakhe. Wavutha emalahle lapho vukuye. Wehlisa emazulu wewukela phansi. Bumnyama babungaphansi kwetinyawo takhe. Wagibela likherubhi wandisa. Wantshuza asethi kwetingwapha temoya. Watembesa ngebumnyama ndzawo tonke. Watungeletwa ngemafu lahlomile lamnyama. Embi kwakhe kwaphambana imibane. Kwavela emafu lamnyama lahlomile. Kwehla sanqotho nemalahle lavuthako. Simakathe wathuma asezulwini. Lo sethi kwawo konke walivakalisa livi lakhe. Wajijimeta ngemiqibisholo yakhe kwasakateka titha. Wabakhalela ngemibane wabatsithelisa. Wabonakala inhlabathi yelwandle yomile. Tisekelo temhlaba tembuleka. Ngenxa yekuthetsa kwakho Simakathe. Nangenxa yekuthukuthela. Nangenxa yekufutha kwemakhala akho. Waselula sandla sakhe yena akulesedumo. Nangenxa yekufutha kwemakhala akho. Wangephula esitheni sami nesinemandla. Wangephula nakulaba ngitondzako. Ngoba baba nemandla kakhulu kunami. Bangivimbetela mdlana ngehlelwa sigemegene. Kodwa Simakathe waba sihlangu sami. Wangikhiphela endzaweni lebanti. Wangephula ngobe abejabula ngami. Simakathe wangiphatha njengelunga kwami. Wangivuza njengebumsulwa betandla tami. Ngobe imiyalo yaSimakathe ngiyiqinile. uNkulunkulu wami angamhlamuki ngebubi. Yonke imiyalo yaNkulunkulu isembi kwami. Angatikhweshisi kimi timiso takhe. Ngangimsulwa ngide sici embi kwakhe. Ngathi qheqwa ekwenteni lokubi. Ngako-ke Simakathe wangenanela ngekulunga kwami. Ngobe uyathi ukuthi tandla tami timsulwa. Kulo wethembekile wena utibonakalisa wethembekile. Uloqotho utibonakalisa uqotho. Ulohlantekile wena utibonakalisa uhlantekile. Kodwa ulosigwegwe wena utibonakalisa olukhulu. Wena losindisa labathobekile. Uyabathobisa labatigabadisako. Nguwe lowokhela sibane sami. Simakathe uNkulunkulu wami. Uyangikhanyisela ebumnyameni bami. Ngawe ngingayithulula impi. Ngalo uNkulunkulu wami ngingalugalusha nelubonza lwetitha. Akuthunyiswe uyise nendotsana namalo engcwele
njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Excuse me. Amos the prophet, chapter 5, beginning with verse 1 to 17. Lalelani nalilivi ninendlu yaka Israel. Lesililo ngisenta ngenxa yenu. Iwile indvombi yaka Israeli ngeke iphinde ivuke futhi. Ayinakwa ngumuntu eveni layo kanti futhi kude longayivusa ime. Ngobe naku lokushiwo inkosi Simakathe ithi lidolobha laka Israeli lelinemasotsha la inkulungwane laphuma layawuhlasela litawugcina linemasotsha lalikhulu. Kuthi lidolobha lebe linemasotsha lalikhulu ligcine selinemasotsha lalishumi. Naku lokushiwo nguSimakathe kuyo indlu yaka Israeli uthi ngifuneni nitawuphila. Ningangifuni eBethel, ningayi naseGilgal, ningayi ngisho naseBerisheba, ngoba iGilgal ngempela itawudzingiswa. Kuthi iBetheli icishwe incishiswe ize ibe lide. Funani Simakathe nitawuphila, ngobe nakungenjalo utawuhlasela lendlu yaka Josefa ngemlilo. Lo mlilo utawukhotsisisa. iBetheli imisele lotawucisha. iBetheli imeswele lotawucisha lo mlilo. Nine leniguqule ibathoqotho nayenta yababa. Kulunga nakudzaqeka phansi emhlabathini. Simakathe lo wenta tinkanyeti wadala silimela nemtsenze. Nguye loguqula umnyama abente indzatsakusa, ente imini ibe busuku. Ubita emanti aselwandle awathele ebusweni bemhlaba. nguSimakathe libito lakhe. Umanyatisa impuphiso kulabanemandla abhidlite lidolobha lelincaba. Nine bantu niyamtonza umuntu lo melana nebubi be. Nimetzelele umuntu lokhuluma liqiniso kodwa liqiniso lodwa enkundleni. Niqoba labampofu nibacinzetele kuthi baninike kudla. Ngakho-ke nome nakhe tindlu letinkulu tematshe ningeke nihlale kuto, nome nihlanyele tivini letinkulu ningeke nilinatse liwayini lato. Ngobe ngiyati kutsi mangaki emaqala enu nekutsi tono tenu tinkulu kangakanani. Niyabacinzetela labalungile, nitsatse imidiso, nemukele labampofu emalungelo abo etikhundleni. Ngakho-ke umuntu loqaphelako uyabinza etikhatsini letinje, ngobe tikhatsi timbi. Funani lokuhle hayi lokubi, khona nitawuphila. Khona-ke Simakathe uNkulunkulu longisomandla uyawuba nani, njengobe nani nisho ukuthi unani. Donzani lokubi
nithandze lokulungile etinkundleni yehlulelani ngekungakhethi mhlawumbe simakathe uNkulunkulu longisomandla angaba lezihawu kuyo insali kaJosefa nawo-ke naku lokushiwo inkosi uNkulunkulu longisomandla simakathe ithi kuyawuba khona kunzinza kuyawuba khona kudzinza sililo kuto tonke titalati nekukhala kabuhlungu kuto tonke tinkundla kutawubitwa balimi kuthi nabo balile kubitwe nalabati tililo kuthi bakhale kuyawuba khona kudzinza sililo kuto tonke tivini ngobe ngiyakwendlula emkhatsini wenu nginijezise. Siphela lapha sifundo sekuqala. Sifundo sesibili siphuma encwadini yaJude ndawufunda verse 1 kuya ku16 kude-ke sahluko sesijwayele sahluko bani but nje this is Jude from verse 1 to 16. Le ncwadi iphuma kumnakabo Jakobe longuJuda sisebenzisa Jesu Kristu iya kulabo lababitwe nalabathandwe nguNkulunkulu longibabe nalabalondolotelwe Jesu Kristu. Ngithi akwanze kini umusa nekuthula kanye neluthando bathandeka bami bengitimisele ukuthi nginibhalele ngikhulume ngalensindiso lesihlanganyele kuyo kodwa ngibone kunesidingo lesimatima sekuthi nginibhalele nginikhutsate ukuthi nilwele ukholwa lokuphiwe bantu baNkulunkulu kwaba kanye kwenene sonke thine lesibakhe ngobe kukhona labangene ngekunyelela ebandleni imibhalo kade yasho ngalabo bantu ukuthi bamiselwe ukubhujiswa kwaphakade abamesabi uNkulunkulu waphakade abamesabi uNkulunkulu sebaguqulele umusa wakhe bawenta siyalo sebugwadla nebuphingi baphika Jesu Kristu inkosi yethu le kunguye yedwa umdali noma litati tonke nje letinto ngiyathandza kunikhumbuta ngato inkosi leyabahlenga baka-Israyeli ngekubakhipha eGibhithe yabuye yababhubhisa labo labangazange bakholwe. Nikhumbule phela ukuthi netingelozi letingabugcinanga bukhosi bato ngekushiya likhaya lato watigcina ebumnyameni tiboshwe ngetingetane letingasoze tikhunyulwe letingelosi timele lilanga lelikhulu lekwehlulela. Khumbulani futhi iGomora neSodoma nemadolobha labekakhelene nawo bantu balawo madolobha nabo balingisa letingelosi emadvodza abelalana odvwana ngendlela lengazange seyibonwe nalephambene nemvelo ehlelwa sijeziso lesimadini umlilo longaqimele
aba sexwayiso. Benta njalo ke nalabantu banemibono emaphushweni abo labenta bahlazise imitimba yabo. Abafuni nekuyalwa inkosi, bayawedzelela emandla aNkulunkulu, betfuka netidalwa tangetulu tenkatimulo. Ngisho naMikhayeli ingelosi lenkulu mhlazane abangisana naSathane ngesidumbu saMose, akazange asayikhiphe inhlamba kuze amehlule. Lakusho nje kwaba kuthi inkosi ayikukhalimela. Kodwa labantu betfuka nome yini labangayiqondzi kahle. Kanti letintfo labativa ngekwemvelo yabo njengetilwane tesigaba, ngito-ke letintfo letibabhubhisayo. Maye kubo, ngobe bahamba ngendlela yaKhayini, bagijimela ekwedukeni kwaBhalamu ngenxa yemvuzo. Bahlubukile ngenxa njengaKhora, nabo babhubha. Bayanonela ekudleni kwenu kwebudlelwane bate emahloni ngekuminta kwabo. Babogubhela kwesabo, banjengemafu lapheshulwa ngumoya, abe wona ade imvula. Batihlahla letingatseli titselo, ngisho nangetikhatsi tato. Tihlahla letisishulwe netimphandze tato, yebo, batihlahla lezetafa. Bantu labanjena banjengemagagasi elwandle, bakhephuta emahlazo abo. Batinganyeti leteduka lesetagcinelwa bumnyama bebumnyama baphakathi. Enoch lo esikhombisa esitulwaneni sa-Adamu wakhuluma kadzeni ngalabantu wathi, inkosi iyawufika kanye netinkulungwane talabangcwele bayo, iyawukwehlulela bonke bantu, ibajezise labo labangamesabi uNkulunkulu. Iyawubajezisa ngenxa yemisebenti yabo yonke yekwedzelela nekungahloniphi uNkulunkulu, nangawo onke emavi lamabi lakhulunywe ngaye doni letingamesabi. Labantu laba bati kukhonona nje nekusola yonke intfo. Bahamba ngetinkanuko tabo letimbi, bayatigabatisa, bashaya ticetse, khona batawuphumelela bona. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we give you thanks and praise for your holiness and for calling us into this marvelous life. We honor you, Lord, for you have never forsaken us. Even in the midst of our stubbornness, you still call us back to yourself. At this hour, oh God, we pray for ourselves.
We pray for the worldwide church. We pray for all Gentiles. We also pray for Israel. Lord God, you have given us such a privilege and opportunity to stand in your place and to intercede, to evangelize, and to pray all the time without ceasing. Come now, Holy Spirit, cover us, incubate us. Let this hour, of God, be a moment of truth. Let this hour, O Lord, be the hour of fellowship where we sit around the table and dine with you. We thank you, Lord, for your people, especially for those whom you have called and ordained for the preaching of the holy word of God. We thank you, Lord, for the clergy retreat that we had. We also thank you, Lord, for Reverend Bebilekina. She is a blessing in the body of Christ. We pray that may the spirit of wisdom that you have so put upon her life, the spirit of knowledge, the spirit of prophecy, the spirit of fear of God, come upon us all. We pray in Jesus' name. Amen. Thank you very much. At this hour, we will just go to the marketplace to get some water, and then we'll come back and look briefly in this letter written by Jude, the brother of our Lord. And I'm not going to be deep in theology, but I'll just walk with you as I want to walk with the Lord. Amen and amen. Hallelujah.